Okay, we're back with our second hour. And of course, you're still with your idol, Jun Seriales, and idol, Janmar Pastor. Dito lang po, 98.5 IFM Cauayan City. Iti idol tayo nga FM. Kahit kadagitita dumapay po nga text messages nga apo agsang po dalata na kataduda. Kat uno man nga ato padasi man nga mangrugi ti naudi nga nag-text. Kung ano tayo kablaaw man ti happy birthday ni Uncle Romy Barcela. Uray at DJ Hospital na nakakomatos isuna. Wino komatos isuna kat ken kastamot kadagiti tripulantek, Suda Marlon, Budan, Balising, Rudy, Titota, Karoy, Paeng, Disyo, bayaw ko nga Tino, Boy, request ko man apo ni Jay, Uncle Berting. Mabuhay kayo mga idol. To'y nag-text, Lito Barcela, nga suki yung taga Oscaris, Ramon Isabela. Oh, thank you so much apo dito Oscaris. Kablaawan, kung may sabay, kablaawan man manong titim Nutrihab, Cauayan, da Maricel Rosel, ken Rosario. Madamang agdingag, ti programa yo, request mo man, Uncle Berting agyamanak. Opo, Uncle Berting, may kaduan. Kablaawan man amin, nga dumdumgag, imbag nga malam amin. Agsarding ko ma, Lindol, to'y ayan me, it's me, Larry Madrid of Cabacan Norte, Cotabato. Thanks. Oh, Cotabato, Siri. Kasla nagadayumutan. Anyway, api nga napasar ng apo ni Apo Kibuloy. Dita aging ganad dita. Anyway, apo agkararag tayo lata apo. Aglalo kadagitay apektado itiging ganad dita Cotabato. Kat adamo gingin dito yaming asiti apo ta babalaeng. Kat may sapay apo nga text message kami tigun daway na imbang nga pangal daw yung idol bahi kablao man dagiti kakadubak dito'y Dennis Bakery nga iso da Uncle Jr, Uncle Jimmy, Kuya Brian, Auntie Jingjing, Lola Ansing, Jonabel, Marisa, Mary Joy at sa family Jose and Manuel from Centro San Antonio, Ilagan City. Agyamanak idol from Nicole. Request ko man the perfect Ilocano version. Thank you very much and God bless. Okay, last but not the least, apong text message. Naimbangal daw yung mga idol greet command ni Family Lapat, Family Tabak, Family Palodipan, kasama ti Family Claro Idol. Kaya nakasama gagayim ko idol, iso da Antonia, Belen, Beneng, Marilyn Sioni, kasama dagiti anak kong idol, iso da German, Gretchen, Richard, with a T. Apeng ito, dati na di Richard. RIC nga dagos ko madijay. Kastamat nilakay ko idol Dino Claro, request ko man idol dito na Lawa Kanal, tinag-request ni Lita Tabak from Cabecera 18 City of Ilagan. Ngarot as requested, here's something from the four-decade duo with our version of the song entitled Uncle Berting. Agor katabirukak sa balikan dyan na isalang ko. So here is parbangon mo agriing, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang saagi wayway itingwangen. Nagagat ni Uncle Berting, natari patong iti dingwan, pagulidan naskan atuladan. Awan kanyan at banog, inaldaw lata sumalog, uray makasinit pa itipudot. Nakaradkad lata, uray adas sa gubanit na, agpastunuang tipan nagainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti maleman, tati kayak na rumang ay panagiagen. Nunalpas tiraraapan, agbirok manti panggadanan, alatiro ta dandanin panagaapitan. Ngemapaitan na niday taabagam balpay, iti na amuam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di ba'y umisam na pampaykit di nakiinuman, ngem ko na sumulitak no next krape. Sumarunuwa panagtatalon, raep kinsika kit mimaton, doble pa'y presyo meten di abonon. Awan pa'y ket danom regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Di nansan masakan, tadim makelen di pamilyan, tatay barunang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pakasar na, balse dito'y balse dita, yem nalako ng tay may sanga ektarya. Yan nga ron!
kasta ni Uncle Berting. Sala sumangpot, no ti malemen, aniyang narigat, di matlaro mang ayen. Adan apupo ni Uncle Berting, isupayin at papagatasin, alatiro, madlawalo makayen. At may samalom nakita ni Uncle Berting, nakatugaw agap kape nakamulang-lang. Hawanan iti matalon, inaamin analakon, awang paiket keng kwan at mga taripaton. Parbagon mo agriin, na panagugut iti kamuting, idi sumangpat sim malibukag ni Uncle Berting. Kendag itimet anak na, agraman apu ko na, nagraranada anapan bimisita. Nagdakal nagbaliwam, dagiti anak na, iti kinagagat imaladaken kuwara. Adanin hingierong doktor ken abogada, ni Uncle Berting yang atat obrana. Yang atat kasta ni Uncle Berting, sala sumangpag nuti maleman, pindaan at anak na apasyaren. Nalako ng dagdagana, tapi nagpaadal na, gen itang mansyonan ti balay na. Sika ngay karuba, am-amum kat isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramiden na ti amin kadatay nga anak na, agsubalitay kumbabaken kuwanan. Agsubalitay kumbabaken kuwanan. Kabsat, pakibati nga ng happy birthday sa classmate kong at school principal Wilson Pagio. Kung ano ni Kabsat ng Oliver. Yan. So, happy birthday! Wilson Pagio from your ever dearest good friend Oliver Buraga. Iti Pacific Star International Recruitment Agency. And pa-shoutout man kin ni Mamak Jay Kalakab ang atanan ni Isabella from Mary Ann iti UAE. UAE. Just UAE. Just UAE. We're in love together. Naimbag nga tayo aming kakabsat, nagbayat, agriing, nukastoy, amariingan, Manong John and ating JM from Janet Parduadisan. Hello, shout out Uncle Ading from Micah Kyle, Washington, Bedonia. Okay, naimbag nga malam yung idol, kantaan nyo man. I don't want to talk about it. Ilocano version. Thank you, idol. It's Ilocano me, version. Jenny Grace of Anjas San Mariano. I don't want to talk about it. Ilocano version. Nag-text dito. Anak, ko nakabutong na kita agte-text kayo ka. Nakikinig kami dito sa sasakyan ni Ma'am V. Ano naman? Wow. Amo ulat na tayo tan. Ma'am V. Awan Vivian ko. Kung ano naman. Okay, as requested, here's something from the late. Pegang malate. Si Bibiyag Pai. I don't want to talk about it. Ilocano version. Ako, excited ka. Ladies and gentlemen, we've got here something from the greatest performer of the time. The legendary, the unkabogable, damo pasilin na kata. Sir, pakibati nga pala ng happy birthday si na Yuki Nena at Rajaman Miko Agonoy. Thank you. Greetings coming from EJ mo ang adanan nagabuan na DJ greetings. Okay, of course nagabukan ni Radio Man Rowena. Ako katuloy na. Pakiala DJ merienda one merienda yo. Spaghetti. DJ green mustard. No, mamati kayo kinikibuloy ko na aso nga awan da ejay hanta nga patpat yung dadan. Okay, Rod.
Siya man lang yanan. Madlaw ko tamatam, analabit, nagsangsangit kalatan. Emotional. Bit-bitwan sa dilangit, nutalyawan para ken ka, awan pintas na. Diyak kaya balik sana, panang paay mo tuwirik na. Lakay na talaga eh. Luganda tikti at talina tiya pagbii, agpalawag at denggan na kadi, tikad saan, saan. Millennial. Takderak amay may sat, ti sa ti naglabas, baris nagliday, ken nalidem mapaspasamak, ken bitbitwen sa dilangit, nutalayawan para ken ka, awan pintas na. Diyak kaya't balik senen, anong pay mo tirik na. Luganda tekti agtalina tiya pagbii, kaagpalawag at dinggan na kadi, di kat saan, wen saan. Sa mga batang 80s dito eh. If you were born 1960s, 1970s, these are your type of song. Diyak kaya't balik senen, panang paay mo tirik na. Luganda tekti agtalina tiya pagbii, kaagpalawag at dinggan na kadi, di kat saan, wen saan, wen saan. Kitang taman maisara na ni Apo Radyo Man.